And right now, let's give Him the best praises that He deserves. Amen? Let's give Him now the songs that's coming out from our heart right now. He is good. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when you found in the desert place, you walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, with the sun shining down on me, with the world so as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, but is pain in the offering. Blessed be your name. Blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Let's sing it out. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, oh, blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. He said you give and take. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, oh, blessed be your name. When you take it, take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Come on, let's sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say,
the name of the Lord because He is our God and He is good. Hallelujah. Oh, we thank Him right now. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And that's what weighed on my mind, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I run out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Ooh, I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning, yeah, like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You can just keep it moving. Hey, no, you ain't welcome here. Now till I walk the streets of gold, I sing of how You saved my soul. This wayward son is now His way back home. You turned me around, You placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Lost another one. I am free, I am free. Come on, so say, I am free. I lost another one. I am free, I am free. You declare it that you are free right now. I lost another one. I am free, I am free, I am free. I lost another one. I am free, I am free, I am free. Lost another one. I am free, I am free, oh I am free. Lost another one. I am free, oh I am free. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, oh I thank the Lord. I thank He's healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Ooh, I thank God. Ooh. Get up, get up, get up, get up out the grave. Get up, get up, get up, get up out that thing. You say, get up, get up, get up, get up out that grave. Get up, get up, get up, get up out that grave. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord, we thank You. We thank You, Jesus, for freeing us, Lord. We thank You, Lord, Your goodness, oh Lord. Jesus, beautiful You are.
know the hearts. You know the hearts of your people right now. You see it, Lord. See it, God. Jesus, we believe in the power of your name, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I wanna speak your name. I just wanna speak the name of Jesus to every dark addiction. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope, and there is hope, and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So I just wanna speak, Lord. I just wanna speak the name of Jesus. You feel all excited. So every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. 'Cause your name is power, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Take the name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. I say Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness for every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. We're gonna shout the name, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over
Jesus, you're my family. I speak the holy name, Jesus. 'Cause there's power in your name, oh Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. It's the name is power. Your name is healing. It's the name is life. We call upon the name. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Yes, God. There is power in the name of Jesus. Yes, I believe there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Oh, sufficient sacrifice, so freely given, such a price. What our redemption, heaven's gates swing wide. Oh, we believe there is power in the name of Jesus. You declare it. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Let's do it once again. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break
every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army. There's an army rising up. There's an army. There's an army rising up to break every chain, to break every chain, to break every chain. I say there's an army. There's an army rising up. You're not alone. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. Come on and sing. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Whatever you are right now, do you keep believing on the Lord? He has the power to break the chains of a misery, the chains of unbelief, the chains of loneliness, the chains of depression. He has the power to break the illness. It's the power to heal every disease that we have right now. Whatever it is that you are believing, God, you believe in the power of Jesus. It's His name. It's His name. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. I hear the chains falling. I
Break every chain. Break every chain. Break every chain. To break every chain, Lord. Thank you, Jesus. There is really power in your name, Lord. Hallelujah to the God that we have. Hallelujah to the God that we are serving, oh Lord. We believe in the power of your name, oh God, to break every chains, Lord Jesus Christ. The chains that holding us back from serving you, from knowing you, and from loving you, oh Lord. You have the power over everything because you are in control. And we believe it, Lord God. There is no other name in this world that has power other than you. You are the greatest God, and you're worthy to be magnified, to be praised by your people, oh God. Lord, reveal your power in this place. Let us know who you are. Reveal your character to your people, oh Lord. This is what we want, God. We want to desire more of you, to desire more of your presence, because apart from you, we are all nothing, oh Lord. And we're here to acknowledge that very presence of yours. You are God. You are good. You are faithful. How beautiful that we are a God like you, oh Lord. There's no other else. How great is our God. Hallelujah in Jesus' name. Thank you, Lord. Praises upon to your name, O God. Amen. Yes, hallelujah, God. Father, because of your power, God, we see and hear chains falling down, O God, aon mga kinabuhi. Lord, there is power in your name, O God. Waray mas labaw ha imo, O Lord. Your name, God, is greater, Lord God, than any bandages, Lord God, na may ada kami aon mga kinabuhi, O Lord. God, each one of us here, Lord, may experience, Lord God, great despair sa aon mga kinabuhi, O God. Thank you for the confidence, Lord God, na magpadayon. Because we know that the God that we are serving, O Lord, is a powerful, is a great and gracious God, O Lord. God, at this very place, O God, we want to acknowledge, Lord God, who you are, aon mga kinabuhi. How great you are, Lord God, aon mga kinabuhi, O Lord. God, help us understand that everything, Lord God, that we experience in life, God, happens for a purpose. It's part of your plan, O God. It's part of our maturity. It's part of our growth, Lord God. Continue to give us a heart, Lord God, mga mas grateful, Lord God, and mga opportunities and circumstance rather, Lord God, and complaints, Lord. God, continue to move in our very midst, O God. We are excited, Lord God, to hear your word today, God. To hear your message today, O Lord. We know, Lord God, that once again, you are going to enlighten us. You are going to empower us, O God. You are going to transform us, O Lord. God, have your ways. Holy Spirit, Lord God, move in this place. We invite your presence, O God, and we are excited to experience you. We thank you, Lord. We honor you, O God. We glorify your name. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Maupay nga aga, ngan blessed Sunday atan nga tanan mga kabugtuan. Kumusta?
May pa man di iba na mga tulala pa. Kalaksihan mga adlaw, ano, mga bugto, warila sa buta, it's already the second Sunday of the month of October. Diba? You know what mga bugto, aware ba kita nga tanan nga ang month of October is ginsi-celebrate ya as the World Mental Health Month. Diba? Ngan, I was able to see a poster nga it was celebrated, may mga nag-celebrate, may da poster nga ito nga October 10, celebrate. So, ang month of October is Mental Health Month. That's why, in the coming days, in the coming weeks, may ada kita din mga hihimuon ng mga activities sa church nga related about it. You know what mga bugto? As part of the church, natuod ako that we should be part among those group of people nga nagsosupport hining awareness campaign. We should not be the ones. Dapat diri kita ang mga group of people nga close-minded about hining nga issue. But we should be flexible enough to accept the reality that this phenomena is really existing nowadays. Kailangan maging open kita, mag-bend kita han contemporary nga world. Because this is really existing. You know what mga bugto? Our mental beings is as important as our physical beings. Ibig sabihin, kung gaano natin gintatagan pagpapahalagaan aton mga physical body, it must have the same weight when we're talking about our mental beings. Ngan, kung gaano kita ka-concern physically, iba nga tao. Di ba, iba nga tao kapag may sakit nga ni, concern kita doro, di ba? Nga, kung anon talaga na natin, uy, sige, pahuway ikaw, sige, tumar ikaw. Pero when it comes na nga niya, mga mental sufferings, ngayak ng talahera na, kamadrama mo. Di ba? So, there is really an unfair treatment when it comes to that. May dako sa mga pastor nga nakita na video about an iya preaching. Nga naagri talaga ko iya nga, there is an unfair treatment about hans mental and physical suffering. Kasi, kapag may dangani ko no sakit an imo bugto or imo kilala, ba dudulungan mo pa prutas, yan, di rest ikaw, ya, more vitamin C, di ba? Pero pag may danangani mental suffering, kako close-minded naton. Kadudogmatic naton, di ba? To the point na nayayaknan naton nira waray kapag tuo. Di ba? Iyayaknan naton sa gaditon. So, you know what mga bugto? Nasa ring a Bible. More than anything, you guard, protect your mind. For life flows from it. Ha, iba nga translation bugto, ang gingamit din nga word is an word nga heart. Asyan gingamit din. Pero ini nga translation, ha Common English Bible, gingamit din nga word is mind. However, mga bugto, either way, may it be a mind, a heart, or a body, all of them are very important. And we really need to guard and protect them. Because ginhatag ito ni Lord ha aton. Ba? Gin-entrust ito ni Lord ha aton. In fact, our body is a temple of God. And we really have to protect and guard them. Bugto, an aton mind, it's very important. Imagine, life flows from it. You know mga bugto, mga last week I think last week, may dako encounter about ini nga akon umangkon. Ini nga akon umangkon bugto, kuan hiyahin, gintagang pala hiya hera cellphone, hanakon ate, sa duwa hera. Tapos tikang gintagan hera cellphone, nagikitan talaga naman na mahilig na mag-cellphone. Tapos nag-worry na kami na tanan kay, hera kasi kuang kasera, mga api kasi rantap. Tapos hindi dinunggot ko na ito, di ka na makaka-apitap, kay si-cellphone ka na la. Kasi hindi dinunggot kay Tera. Tapos, one time, ini nga pinakamanghod ko na umangkon, hiya talaga ito, pero nalilisang. Basta, pag-uulin niya tikang iskula, nalilisang itiya, pero may pagi ka cellphone. Makikitaan mo tiya, nagkakalisang bubutang dahil ng bag. Tapos one time, umuli yaw early pa, kahit era kagawas, mga 11, mga 10:30 pala, Adam. Taka-isakto na kada ko balik, kaya pag Friday, waray ko klase. Sabi na ako, uy, B, katatemprano mo man. So, nalilisang nalilisang. Bubutang niyan iya bag, nalilisang iya. Tapos, nasan ako, kaya ano B temprano? Tapos, nakikistorya akon, pero nalilisang iya.
waray na kami tukuan. So, dito, tapos, bago maging bibiling, iya nga, ba, hindi ko naiintindihan. So, waray ano? Nasa ring ma'am, waray na kami cellphone. Tapos, ha? Ano waray na cellphone? Tapos, na-realize niya nga, iya ginyakan, mali. Kung ano iya giniinisip, asyan iya na yakan. Tapos, nasa ring yakon, waray na kami cellphone, waray na kami klase. Nasa Tapos nagtinawa ako, imbis na makukuha na ko, ba't nagtinawa lang ako kay bagan. Siyempre, kababata, tapos, di ba, usually mga may edad-edad na ito't nalilipat. Diba? Tapos, kasi, waray na ko na kami cellphone. Tapos, siya nagkagawas na era. Tapos, yun mga bugto, I realized something about ito nga nangyari. Ungod talaga, nga, what is in your mind determines your action. Di ba? Because an iya mind, nakadto pala yung eskwelahan, ano yaman, occupied na ang fact na cellphone. Diba? Nasa ringan ako iya. Siguro abang namamati kayo, giniinisip cellphone. Nasa ringan ko iya. So, yaman, occupied ang fact na cellphone, mag-enjoy ako cellphone, kailangan, gusto ko mag-cellphone, diba? So, ang iya behavior, ang iya ginyayakan, is puro lot cellphone. And that is really true, mga bugto. Maybe may mga circumstansya pang mas grabe, pero it's really true na whatever is in our mind, life flows from it. Affected an aton behavior. So, it means mga kabugtuan, nga, if ever, may kita ma-encounter na mga tao nga, they're okay and era gestures. Dahil nira natin i-judge nga, era, nga mga dramatic, or mga faithless era. Because perhaps, they are going something, haira mind. Diba? We don't know. What we know, it's easy to judge. Ba? Pero not to ask kung anong era pinagdadaanan. Kasi you know what mga bugto, this is the sad reality. Diri tanan na makaka-fill upan aton mind, puro lang mag-upay. Ngan amoy ni talaga ang test ta aton. Kasi diri tanan na maiisip naton happiness. Diri tanan na maiisip naton, puro lang mag-upay. Diba? Diri tanan na kuan, puro mag-upay. Nasilawan na ako. Okay, thank you. Sige, okay na ito. Dari na ilawan natin mga beautiful eyes. Okay. Ngan, you know what mga pagto? Tungod mga diri mag-upay nga sitwasyon, nga na-encounter nato na aton life, our mind is being filled with sadness. Ba? Our mind is being filled with frustrations, loneliness, and even stress. Nga kundiin, kapag overwhelming na nga niya, nga diri ta naaagapan dayon, pwede hiya mag-lead na maging anxiety. Pwede hiya mag-lead nga maging depression. Nga this is the stigma to break, mga kabugtuan. Nga as Christian, kapag nakaka-experience ka nga nihin anxiety or depression, it doesn't always necessarily mean nga waray kapag tuo. Amo kasi itong stigma. Di ba? Especially kita ng mga Christians. Because para aton, diri kita ito nakaka-experience, kaya ada kita kan Lord. Kaya may faith kita dida kan Lord. Bugto ito nga klase mindset is a close-minded mindset. Ngan, let's start to be open about it. We need to break that. Kasi you know what mga kabugtuan, physically, kaya ano kita nagkakasakit? Ba? Maybe nagkasakit kita kay, diri kita nag-exercise, diri kita nakaunin tama nga diet, di ba? Imbalance nga diet. Or maybe, diri kita aware, wari kita knowledge, nga too much sweets is makaka-diabetic, di ba? Or too much na maasin, so gadi nga sakit ang makukuha, wari kita idea. So in other words, mga bugto, we are all vulnerable to that because it's part of being a human. Di ba? Part itong pagiging human naton. Same is true mentally. We are vulnerable to suffering because we are human beings. So kung nagkakasakit kita, it's maybe because may da kita mga waray na himo para i-protect. Diba? Hanaton physical beings. Same is true, mentally. Bangin may dalawat kita mga waray na himo para maprotektahan ang aton mental wellness. So ang wellness ng tao, dadamo ito na aspect. And all of them are very important. I want to show you mga bugto statistics, worldwide statistics. This is from the World Health Organization. Ay, di rin nakikita. More than 700,000 people die by suicide every year, which is one person kada 40 seconds. Imagine,
Kada 40 seconds may namamatay nga usa nga tawo just because of suicide. It is a global phenomenon that occurs throughout the lifespan. Imagine that, mga kabugtuan. Ngan, there is a substantial proportion of individuals who die by suicide have underlying mental disorder, particularly depression. Kaurugan. So, ngan may mga studies, mga bugto, nga nag-i-indicate that depression is a major risk factor, with many suicides occurring impulsively during moments of crisis. I know, mga bugto, that we Christians who knows the truth, who knows the Word of God, we can do something about it. May da kita mahihimo about ini. Ngan, this is surprising, mga kabugtuan. Dito sa Pilipinas, there is a rising cases. In 2023, 204 suicide cases were reported haunumbla nga probinsya. Ngan, a significant increase from previous year, specifically Eastern Visayas. Didi pagoda aton 95 didan 2020 49 didan 2022 pagka 2023 naging 95. Only ha Eastern Visayas. Kaya bugto, I believe dako talagang buligan aton campus ministry, ang pagkandak naton ng mga events, because we don't know. Especially so that this issue is not being talked about. Damo ha mga may mental suffering and they rin nag-open up. Because they are just being judged. A nationwide survey revealed that close to 1 in 5 Filipino youth aged 15 to 24 have considered ending their life. The percentage of youth who attempted suicide rose from 3% in 2013, naging 7.5% in 2021. And you know, ano tiya equivalence? 1.5 million young people. Imagine that, mga kabugtuan. So, imagine, this is really a serious matter, mga kabugtuan. Pero however, mga bugto, para magkamay da kita guting nga context, ano, iniya nga issue, dirin yan nangyari recently la. Even in the ancient times, nangyayari na talaga iniya. Yan na talaga hiya, naiistoryahan na. Dir talaga niya naiistoryahan. You know what, Job, usaya mga Bible hero nga naka-experience liwat hinsuga din. Di ba maram kita ang story ni Job? Nga Job, karadamon iya ginagihan. Namatayan, nawad-anan, tanan-tanan, almost everything nawara iya except God. Na-stress liwat iya, na-depressed liwat iya. Let me complain freely. My bitter soul must complain. Kung mababasa niyo bugto ini nga bugos nga chapter 10, Job 10, makikita niyo dito iya heart kung gaano iya nga nadi-distress na na-stress talaga iya kung kaya ano nangyayari ni nga tanan na iya. Pero part lain ni bugto hangin andam ni Lord para kan Job. David na ni David na stress na yan mga Bathsheba mga kuan experience, di ba? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? Grabe iya, ginabat because an iya sin nga nahimo. And even Jeremiah, nayakan niya, nabuhi la ba ako para ma-witness ini nga mga tragedies nga nangyayari akon? And even Jesus, mga bugto, in the Garden of Gethsemane, diba? He was overwhelmed with sorrow to the point of death. So kadadamo ng mga Bible heroes even naka-experience hini. So the point here is, mga kabugtuan, all of us are vulnerable to mental suffering. However, bugto, amin yan good news. The good news is, though we are vulnerable to this suffering, or we are vulnerable in experiencing great despair sa aton mga kinabuhi, like the Bible heroes, we have great hope. Nga kaya tayo malampasan. Why? Because we are serving a great and gracious God. Because an aton Ginoo kadadakon niya nga Ginoo, ang siya kayang-kaya yan naton malampasan. Today, mga bugto, our theme is entitled, Gracious God in Great
despair. Ngayon aton passage today mga bugto is usaya mga Bible hero who experienced great despair haya kinabuhi because haniya depression. Pero he was fully able to recover because of the God that he was serving. Because the God that he serves is a gracious God. And he is the same God that we serve today. So, let's read from 1 Kings chapter 19, verses 1 to 18. So, when Ahab got home, he told Jezebel everything Elijah had done, including the way he had killed all the prophets of Baal. So Jezebel sent his message to Elijah, "May the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them." Elijah was afraid and fled for his life. Kumadto siya Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. And after that, he went on alone into the wilderness, traveling bugos na adlaw. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. Gusto na niya mamatay. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died." Then he lay down and slept under the broom tree, but he was sleeping. An angel touched him and told him, "Get up. Get up." He looked around, and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down. So then the angel of the Lord came again and touched him and said, "Get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you." So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days. 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. There he came to a cave where he spent the night. But the Lord said to him, "What are you doing here, Elijah?" Elijah replied, "I have zealously served the Lord God Almighty, but the people of Israel have broken their covenant with you. Torn down your altars and killed every one of your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." Verse 11. "Go out and stand before me on the mountain," the Lord told him. And as Elijah stood there, the Lord passed by, and a mighty windstorm hit the mountain. It was such a terrible blast that the rocks were torn loose, but the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire was the sound of a gentle whisper. When Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And a voice said, "What are you doing here, Elijah?" And he replied, he gave the same reply, "I have zealously served the Lord God Almighty, but the people of Israel have broken their covenant with you, turned down your altars, and killed every one of your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." Then, anya ka ni Lord, "Go back the same way you came, and travel to the wilderness of Damascus. When you arrive there, anoint Hazael to be king of Aram, and then anoint Jehu, grandson of Nimshi, to be king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel Meholah, to replace you as my prophet. Anyone who escapes from Hazael will be killed by Jehu, and those who escape Jehu will be killed by Elisha. Yet I will preserve 7,000 others in Israel who have never been down to Baal or kissed him." May the Lord bless the reading of His word. Mambugto, our passage today narrates a critical moment sa life ni Elijah. Dito natin makikita nga, ini nga moment was one of the most critical moment sa life ni Elijah. This event occurs after
after Elijah's triumph on the Mount Carmel. Actually, ini nga iya trial, nangyari ni kahumampalahan victory. Ngan, that's life talaga, no? There talaga always victory latanan. Ba? Yan na, ada kahaimon pikan yung victory. Buwas, adi ka nalawata testing. And so on and so forth, di ba? Ngan, all of those experiences, kailangan talaga nato na aton mga kinabuhi. So, kung mababasa natin mga previous chapter, dito natin makikita kung paano ni Lord ginpadaog gi Elijah over hito nga mga prophets. Nagkasusunog dito ang mga prophets, ang mga gods nira. However, bugto, though Elijah, naging victorious siya, hito nga mga moment, ito nga iya victory, ang salot ito ang nag-lead para hindi nga terrible nga experience niya. Nga, nangyayari talaga ito bugto. Nga, nag-serve ka man lakan, Lord. Pero kay ano suga din na i-experience. Diba? May mga victories. Pero, ito nga mga victories dahil naging gagamit ni Lord to test us even more. Nga, anong nangyari mga bugto? Tungod ito nga victory ni Elijah, tungod nga nagkamatay dito ang mga prophets, han mga gods, han mga Baal, Ahab, umuli hiya. Hiyaton king, ito nga place. Ngan ginsumat niya, kan Jezebel, iya asawa, everything nga ginhimo ni Elijah. Nagpaugop iya, including kung paano ginpatay ang mga prophets of Baal. So Jezebel sent a message to Elijah. Di na nabaruan ito ni Jezebel, nag-send niya message kan Elijah. Nasa ring iya, in 24 hours, papatayong ko ikaw. So, siya itong context sa niya message. So, imagine, bugto. Hini nga kay si Elijah, baga nagkamayda taning nga niya kinabuhi. 24 hours papatayon ko ikaw. Gusto bumulos ni Jezebel. He wanted to kill Elijah. So, in other words, Elijah din ni bugto, nakareceive hiya in death threat. Nakareceive hiya death threat. And it is very important nga makita naton. Kasi, kung diri nga ni, kailangan makita natin anong weight hindi nga yan na-experience. Kasi kung diri, maiyak nanta talaga Elijah nga bagat, ka-OOA man ni Elijah, nagdinrodalagan niya. Diba? Kailangan makita natin ang iya situation. Amo iton pinanggalingan bugto. Han iya, depression. Imagine bugto, death threat iton. Naka-experience na ba kita di death threat? Hino din nagkamayada death threat. Waray pa. So, diri kita maaraman weight talaga. Pero maaram kita bugto, imagine na lang imo life, may nagbabanta nga i-end iya. Diba? Diri kat magkapahal. Diba? So, matitest ka talaga. Bisan nga ni may nakasangkay nga nagyaka na imo nga, susuntok ko ikaw niyan. Diba? Grabe na ito't imo ba't? Wala, dik makad to, masuntok. Diba? Bagan, namumove ka talaga iton. Diba? Or, yak nang ka ni mama, niyan lang tatapalan ko ikaw. Diba? Bagat namumove talaga kita iton. Or lalambahong ko ikaw. Imagine bugto, papatayon ka. So grabe talaga ang ginabat ni Elijah at that time. So, ang iya immediate nga response is to flee. Magpakalayo-layo talaga. Otherwise, machuchugi iya. Ba? Ngan, ang siya din naging mali ni Elijah. Kay hiya ang tao nga kabubold, pero this time naging weak hiya. Wariya nagpray anay kan Lord. Wari mag-pray kan Lord na, Lord, ano nakbubuhaton? Diretso yan, nagpakalayo-layo dayon. Ngan, usa siguro bugto nga mga immediate nga response, han mga tao nga may death threat. Maiwas ka good, mahirayo ka good talaga. Diba, may kilala ba kita yan nga may mga death threat? May mga adasinit, di ba? Nagpakalayo-layo iya. Aside lang ginahabolian batas, kailangan talaga niya, protektahan niya kalugaringon kay, daon mga threat ha iya. Ano dito bugto? You know what? May ako student. Nga nasyak ako, actually performing yang student. Nasyak ako iya kay first quarter lahiya tubtub. Pagka second quarter nag-transfer na ko no. Tila nabaruan namon, may dangayan death threat ha iya. Kay may daya mga nakaaway. Tas gimbibinantayan na ya pero may gawasan irabalay. About lang kasi itong mga uyab-uyab. Actually, didila to sa San Pablo. Oh. Diba? Ala, di lang yan din mga death threat. Diba? Tapos, tungo dito, nabaro na lang kami nakatunay Manila. Wari na nagpadayon.
nag-online na lahiya. Gimpatapos laha iya ang first sem. Sugad talaga to't effect bugto kapag may death threat. Ang ansya to bugto, ang nangyari kan Elijah. Nag-flee iya. Haya life. Ngan ano pa ba mga nangyari iya mga bugto? Kitaon naton. Okay. Kaya ano yan nagpakirayo? Because of fear. He was afraid. Grabe niya kahandlok. Adi pa mga nangyari iya? Pagkadto niya hininga place, gimbayaan niya iya mga servant, dida. Tapos, nag-go farther pa hiya. He went on alone. Nag-isolate iya bugto. Grabe iya isolation. You know what mga bugto? Ito nga iya fear. This must be an intense fear. Diri lati nga humadlok lang nga. Ito nga humadlok ka lang, makakagat ka ang tubak. Diri tiya sugad bugto. Intense ito nga fear. To the point of being anxious. Kaya imagine bugto, tikang han iya place, tipakad to ha Beersheba, that is 100 miles. Tikang ito din ni, matuburonggan. Ang karayo. Tapos baktasay. Imagine kung simple lang ito nga fear, mag-i-effort ba ito iya? Kung matusog, tikang din nga ito buronggan, pero kaya ito ka, adlaw maglilinakat. Diba? So intense talaga yan na fear. And bugto, ini nga nangyari kan Elijah, it was just a loss of faith. Diri ito pagiging faithless talaga. There is a difference bugto. Han loss of faith, ngan faithlessness. Loss of faith reflects a struggle or temporary state where belief may waver but can be restored. Asya itong loss of faith. Pero sumirngani kita nga faithlessness, it denotes a more permanent absence of belief or trust in God. Sanglit bugto, sometimes dapat maging cautious kita with the words na ginahatag naton, especially ang mga tao na may mental suffering. Dili kita pwede sumiring na, wari ka mong pagtuo. Bugto, maybe, nawaralaan iya pagtuo. But doesn't necessarily mean nawari talaga iya pagtuo. Wag ka iba iton. Diba? Peter, nawara malatan iya pagtuo. Pero nahibalik nga haw. Diba? Lumubog iya. Tapos lumutaw nga haw iya. Diba? So, tanan kita, nakaka-experience talaga ini. Damon mga Bible characters who have lost their faith, pero diri ibig sabihin na faithless sila. Hey, Abraham, diba? He failed his faith in Egypt, which is amon iya greatest strength. David, he failed when he started lying during the Bathsheba episode, diba? Yet, integrity was his strength. Moses, he ang pinaka-meekest, pero he lost his temper. Diba? Ngan wariya nakasulod na promised land. Peter, courageous man, pero gindinay niya Lord 3 times. Even Elijah, he was a bold man, pero ang iya courage, tanggal iya angas kan Jezebel. Diba? Babae pagod. Diba? Tanggalan iya angas. Tanggalan iya faith. Pero bugto, natanggal na. Nakakabit pa. Kaya pa ikabit otro. Diba? So mga bugto, ito kami mga mental suffering, ang mga nag-anxiety, ang mga may depression. Bugto na nagkakatarotanggal na ito't era ko. Nagkakatarotanggal na ito't era mga faith. Pero pwede pa balik. And we should be part nga may balik iton. Diri kay kita lugod an i-invalidate ta era. Imagine bugto, ito nga mga tao, closest na tiradoro kan Lord. Imagine Abraham na dito, David na ito, di ba? Pero naka-experience si Rasugad. So, who we are, not to. We are just normal na mga nagsiserve kan Lord, di ba? Mag-journal once a week. Duroy kita ito. Duroy kita na mga ka-experience. Pero you know what mga bugto, ungod talaga. All of us, we all come to a point nga malulusin ko na naton faith. Matatanggal ko na naton faith. Pero, pwede pa igbalik. Nganan siya ito bugto nangyari kan? Elijah. It doesn't always necessarily mean na faithless siya. But it was just a loss of faith ang nangyari ha iya. Ngayon ikadwa bugto, isolation. He went on alone. Siguro niya isip, ang siya ginbayaan yan mga servant, kay para dire ramadamay. Ma, kung papatayon ako nala, di na ka mo. Siguro na natin iya mindset.
he went on alone into wilderness. Ngayon, you know what, mga bugto ito nga wilderness, usa ito kaadlaw ang travel. Grabe, Elijah, grabe niya pag-travel. 100 miles plus 1 day travel. Tapos ano pa mga bugto nangyari iya? Nag-pray iya. Gusto na niya mamatay. Thoughts of deaths or suicidal thoughts. Nagkamay dahiya. Ano pa? Nakita niya kalugaringon na worthless and no better han iya mga ancestors. Ngan bugto, tungod din yung mga nangyayari iya, nagmanifesta iya ang physical exhaustion. Kaya nga ni, he loved to lay down. Nagkikinaturog laya pero may gimpakaon niya otro, katurog na luwat iya. Meaning, he is already physically tired. Ngan, there is a loss of appetite ta iya. Kay kung waray pa an angel mag-appear, ngan magyakan na iya nga kaon na, an siya palaya makaon. Di ba kung ikaw nag-travel ka one day, guol ka ito, dire ka ba ito may kakaraon? For sure may kakaraon ka. Di ba? Pero how come? Nag-lay down lugod iya, kumaturog iya. Meaning, waray iya gana pagkaon. And, bugto, oversleeping. Iyalwat na experience. Gimpukaw iya, gimpakaon, kahuman iya pagkaon, kumaturog laya at rubalik. Nag-oversleep iya mga bugto. Mga bugto, ini nga nangyari tanan na iya are actually signs nga may depression hi Elijah. According to the WebMD, iniya bugto nga article, ginsurat iniyan Doctor of Philosophy in the name of Deborah Bruce. Ngan gin-review yan o sa medical doctor, hi Jennifer Casarella. Nasa ring ira nga symptoms ko nuhan depression is amoy nira. Sa amin mga symptoms han? Depression. So kitaon naton kung na-experience ba ito ni Elijah? Trouble concentrating or making decision? I believe so. Kasi Elijah, unang-una wari yan nag-pray. Di ba naghimudan yan decision? Wari yan nag-pray, and iya mind there come. Worthlessness. Na-experience niya. I am no better than my ancestors. Hopelessness. Of course, kay gusto na nga niya mamatay. Di ba? So meaning, hopeless na iya. Sleeping too much. Nakitaan man naton, sige niya katurog. Di ba? So grabe niya depression, ano pa? Loss of interest. Oh, that's the reason kung pero may nag-lay down. Loss of appetite. Wariyagana. Anxiousness. Imagine, pera ka, miles ang iyagin travel because of fear. So, na-anxious talaga iya. Suicidal thoughts. Diba? Or thoughts about dying. Gusto na niya mamatay. So, nakita natin nga, si Elijah, depressed talaga iya at this moment. So, nagpakita ang mga manifestations na may da talaga iya at this time, depression. Ngan, at this moment bugto, he is suffering from a great despair. Bugto ibig sabihin, depression is really real. Nangyayari talaga ya mga tao. Ngan, pwede ya mangyari ha imo, biskan follower ka ni Lord. No one is exempted. Kaya bugto, when you get to encounter people na may anxiety or depression, be like God who is so gracious. Be gracious kita, ira. Let's be good to them. Ngan ayaw natin invalidate ang ira mga nafe-feel. You know what, bugto? They need your support. Ngan even ang imula validation, need ito nira. Biskan ito ra Christian, bugto. Kailangan ito nira. Bugto, the bottom line here is, if you are in a great despair right now, biskan dere mental suffering, biskan ano na klase yan, mga kasakitan, kabiduan. If you are going through anxiety or depression or any mental suffering, what is the best way to do? Amin in bottom line, ano ba ang maupahimoon? You know what mga bugto? Though, ang siya ni nangyari kan Elijah,
hini nga situation, may mga mag-upay nga nangyari didi. Ngan, ito natin mga points yan na. So today mga bugto, this message is quite different from the usual nga message nga gindi-deliver ko iyo. This time, wala kita mga object illustrations. Wala kita dito mga damo na mga experiences. This is only one experience of mine. Nga gusto ko, while I am sharing an point, gusto ko luwat iya i-share. And I only have one intention about sharing this. Only to glorify God about han ako na experience. You know what? One time in my life, after han akong mga experience na mental struggle, I've really been desiring na sarang ako, Lord, I wanted to share this in detail. Kasi you know what, bugtoan, nasishare ko akong mga previous na testimony, mga glimpse lad to hiya. I know, dere ko yung masishare iyo talaga in detail. Pero, at least, in a time, this is more detailed. Nga, didi natin ma-appreciate kung gaano hi Lord kaupay. Nga, ungod talaga, He is a gracious God. Nga, biskan, hikitaan may sala, kung kaya nakaka-experience kita mga suga dito ng mga bagay, danay, He Lord, He remains the same good and gracious God haaton. Ano una natin na point mga bugtuan, if you are in the midst of great despair, is make your feelings known to God and His people. Make your feelings known to God and His people. Asyan maupay didikan Elijah because he did the wise thing. Naya kaniya, nagpray hiya didakan Lord. Asyan in wisest thing na ginhimo ni Elijah. Pero an iya prayer is not the wisest prayer. He did the wisest thing, but he prayed not the wisest prayer. Kaya gusto na niya mamatay. Gusto na, Lord, kuhaan nala ako. Ano sa talaga yung mga manifestations? May ada, depression. You know what mga bugto? This is very important. When you are going through mental suffering, it is very important that you acknowledge and being honest about what you really feel. Importante ito yung mga bugto. So, adina, I just realized, bugto, nga, it was already 2 years ago. 2 years na ngayon naglabay. When I experienced one of the most unforgettable sufferings I've ever experienced in my life. Ang siya na akong mga anxiety era. Pero you know what mga bugto, only few knows. Aram lang niya tanan, it was just an anxiety. Pero you know what mga bugto, I actually had depression at that time. So, by the way, diri ako clinically diagnosed. Pero I know because of the symptoms, di ba? So, siguro good thing la ako at that time. Kay diri ako aware nga depression na adto. Siguro kay kung aware ako nga depression ina, de-depress ako. Bangin mas nag-worry ak. So, na akong reaction, diri ako too much worried because wari ako idea about anxiety, about depression. Kay diri nga nitiya no na aton good, di ba? For me, it was just a normal experience a person could encounter. Ngan, it was just later on, nga na-realize ko na I was already experiencing symptoms of anxiety and depression. You know mga bugto, naka-experience ako mga suga din Ini nga mga thoughts about dying. May dadto one time nga nag-preach si Ate Rica Wednesday. Ngan, ito nga time, empty na talaga ako bagat waray di rin ako maaram, waray na ako ginlook forward. Hakon work, hakon family, or anything in the future, waray na. Tapos sige naktangis ito nga service kay preaching ni Ate Rica about kan Judas, di ba naghikog iya. Tapos di na ko na-realize na an akon heart an nafe-feel nga yan niya. Gusto ko na mawara. May mga thoughts, pero waray ako thoughts na gusto ko magpakamatay, waray. Kumbaga gusto ko mawara na. Tapos after ang preaching na Ate Rica, abot na namdam pa yan, nakanto kami kwarto. Iya ko dito kinumfort kay sige good na naktangis. Tapos ama to on time nga, nag-open up ako kan pastor, na may danangin ako mga thoughts nga sugad. Actually mga bugto, at that time, I did not understand what was happening. At first, katikangan. At that time, I was feeling uncomfortable talaga. Akon life.
mga symptoms na nga yan adto hiya. So ako bugto, I was not clinically diagnosed. And these are the reason. Diri ko gina-advise sa iyo bugto na kapag may mental suffering ka mo nga sugad malala na like anxiety and depression, hindi ko gina-advise na diri ka mo mag-seek in professional help. Kailangan ito bugto. So ako, diri ako clinically diagnosed for this reason. Una, I do not understand what is happening. Hindi ako kasi natao, diri ako pagde-decide kapag diri ko naiintindihan ang sitwasyon. So diri ko maaram, ano nangyayari ako? Kay tanan first time. First time ko nga nagkamay ada fear in a crowd, nga I love public speaking. First time ko nga nagmamanifest akong body nga shortness of breath, when talking and everything. First time tanan. So diri ko maaram, ano nga nangyayari ako? Diri ko maaram anxiety ya. Diri ko maaram. So amo tun una nga reason. Ikaduha, wari ako nagpa-check up because I was uncomfortable about travel at that time. Nadiri ako kay bisan nga ni ma-travel ako bugto ini ungod ini. Diri ko ini iko kaniyo na OA. Ungod talaga ni nga na experience ko. Bisan nagta-travel ako tikang la Summer College ti pakadto balay or balay ti pakadto Summer College. Grabe talaga ton akon kuan. Hindi ko naiintindihan talaga. Kasi rin ko physical hiya nga sakit or whatever. Lately ko na na-realize, naghimo na ako na akong mga own research. Okay, sugad nga yun na akong case. Di ako na ito na-realize. So, how much more ma-travel ako ti pagkatatakloban? Bahay na da palang nida ako, sukuro. Humawas na ako nung dere nalakmada yun. Di ba? So, ganito na experience ko. Dere ko naiintindihan niya. Tapos karadamon mga physical manifestations sa akon. May da ako trauma, may da ako shortness of breath, headaches, dadamula. Part na nga yan talaga ito. Di ba, gin-present ko kanina nga na symptoms. Ani katulubog to, I don't have money. O sa talagat na rason. Kasi ako bugto, I am the breadwinner of the family. Sanay ako nga akong nahatag. Diba? So wari talaga ako mag-attempt ng mga ngaro ako, akong mga ate or whatever. Kaya di rin ko malawat gusto lot mag-travel. So, usapay ito. Actually, I was so blessed. May mga nag-offer to akong mga monetary help. Kaya kanirang, gamita, pa-check up. Pero kato karawta. Kaya di ko nga naiintindihan. Nadiri ako na maghihima ako mo, tapos di ko naiintindihan ang situation. So, ang akong na talaga only choice, dumaop kan Lord. Ig-ask nga tanan na iya. Ig-deal nga tanan na iya. So, just a short context mga kabugtuan, kung kaya ano ako nag-suffer hadto, ini para maging aware luwat kita, para maprotektahan naton mga kalugaringon from suffering ito. Kasi diri ito easy bugto. Pag may mabatihan ka na may anxiety sa natawo or depression, it's not easy. Tuod ka akon because I've been there. At that time, karadamon akon mga nababaruan na church na may mga anxiety liwat. May datatig na lang nadaw pa akong naging istorya. Yeah, same kasi kita. So, may dangan, hindi nga ako nag-iisa. Diba? Dadamon nakaka-experience ito. Usad itong mga trigger sa akon bugto was relational stress. May dako mga, relational conflicts nga, wari ka aayos, mga about sa damo nga mga relational stress. O sana dito na akong family talaga, nga bagat usad na pinaka-trigger talaga duro. Ngan, tungkol dito nga mga relational stress, I was overthinking too much. Ngan, ito bugtuan, ayogod naton talaga pagpalampasa, an overthinking. Diri tiya healthy talaga aton. Allow an thought, pero ayaw an thinking. Magkaiba ito ya. An thought nga thinking magkaiba. An thought, okay la tiya, kaya naabot talaga ito aton tanan. Pero ang isipon mo, paulit-ulit ito nga thought, dida kita madadali. Nabasa ko ito sa nga libro nga related na psychology. Nga ang thinking, asya nga ito yan, diri makakabuli ga aton. Dida kita nag-start mag-worry, dida kita nag-start na mabalisa and everything. Ngan, usa ko nga nakitaan nga kuha na, trigger is an akong mga juggling responsibilities. Na-realize ko, karadamo nga mga responsibilidad at that time. Nga ako kasi natao, di talaga ako nagno-know. Kasi kikita ko tanan as opportunity. Pero bugto, this is something that I wanted you to learn. Diri, tanan na opportunity i-go naton. Especially so dito damo ng workers sa aton, dapat diri kita na-overwhelm mga task. Oy, sige, okay ni, muong ko ni. Biskan masaya ka pa mo nito. You have to think of your time. Kaya pa ba hayaan mo oras?
Kasi ka-ero kita. So, I thought na pag i-grab ko yung opportunity, magiging blessing la ako ha iba. As kasi nak-mindset, ay, para maging light ako ha iya. So, ganito, or maging blessing ako. Di rin nga yan. Imagine bugto, I am a research teacher ha, Summer College. Kada tuig, may da ako ito advice nga sobra 20 nga mga research paper. Kada tuig ito, kaya na nag-grade 12 under akon. So, aside nga I am teaching, advisor pa akong mga kapapilan. Tapos ito nga era paper, as in, hands-on talaga ako ito. Babasa ko talaga ito, ko-correct ko part by part and all. So, ito nga bagat, trabaho talaga na malala. At that time, I was also managing the social media account ng among department. So, ang paghini mo mga poster, grabe nga time-consuming, di ba, Ma'am Karen? Yung Ma'am Karen na kasi yan na, time-consuming ito hiya. Tapos, aside lahat ng mga work, damo pa itong mga committees na pero may gina-assign ako labi na pag may event. Mag-EMC ka, ikaw ang chairman committee hininga kuan, tapos papasayawon ka pati Church Day. Matadamo na ito nangyayari ako. Tapos ako, go lang ito. Okay, go. Okay, sige. Sugad lang ito. Tapos bugto, when it comes sa family responsibility, breadwinner luwat ako. Ibig sabihin, I am thinking too much about paano magbabayad ng bills, paano mapalitan bugas, di ba? So karadamo, overwhelmed nga yan ako ang mga responsibilities. Tapos at that time, mga kabugtuan, papa-eskwela ko pa nakabugto Manila. Private school yan na eskwela. So, okay, din ako mamiling ibaraya ng tuition. Karadamo talaga. Tapos, siyempre kita bugto, may dalawat kita church life. At that time, nanunumdum ako, secretary pa ako at ang church. Amit ang mga time na, nga kuan kita, madasig kita mga evaluation form, di ba? Magkakuan kita, rate, sayang waray na ito yan, ang mga pedo yan. Di ba? Pero you know what, bugto? I'm not telling this because nagrereklamo ako. Direct nagrereklamo. I love doing all of this work. Diri lang ngayon talaga kaya na akong oras. Sugad nga yan ito, iya. So at that time, duwa pala kami ni Ate Ay ang treasurer. Tapos, dasig era lot ato naman ni Ate Ay. Di na ito nagtikang ang mga an Excel, di ba? Tapos ang mga forms, na mga hiidig ay nagpinan-propose. Nagpinapos akong mga liquidation form for transparency. May insimula talaga yung buhaton. Di ba? Tapos, ang sheton, naglilid ako logistics, and at that time, dadamon at event. Di ba? May nakita Heart Speaks, may nakita leadership training, may ki-alpha training. Di ba? Dapat ato mga ginbubuhat. Tapos nanumdum ako adto, Heart Speaks, guest ako. Tapos ako pa nagdedirikan ko, nagkakahiwiwi, di ba? Nag-guest ka pa, tapos api ka pa committee. So, bagay, kardamo talaga ngayon na nangyayari ako. Lately ko na ito na-realize. Tapos api ka pa preaching ministry. At that time, diri pa damon preacher. Diba? Thankful kita kan Lord yun na kadadamon ng mga preachers. Bagat, kada duha ka bulan, ikakausa ka na aninag. Dan una, usa ka bulan, duha ka go dito. Wednesday, Sunday. Tapos nagsi-cell group ka pa. Tapos ang cell grouping, diri lalo at cell grouping na magtitinot do kala. You are dealing with people. Nag-aaragway na nga mga cell group member. Amo na itong masakit na ulo. Hikuan, cell group member A pati B. May conflict na liwat. So, paano ka mamamagitan? Di ba? Nga you know, at that time, mga bugto, nag-tutor pa ako. Wala, siya ito, bida-bida ka. Bugto amin in lesson. Ayaw kita ka-overwhelmed. Tanan ang mga opportunities. Diri tanan na opportunities. Kailangan naton iggo. Ngan bugto, maaram ka mo, usa pa nga dumugang. Hadto. Tuloy na ako nakitaan, relational stress, juggling responsibilities. Nga ni katulo, naka-experience ako psychological trauma. Nanumdum ka mo, nag-preach ako nga na-stop, ito, di na nagtikangan akon. Anxiety ha crowd. Di na ito nagtikangan. Waray ka tapos, you know, bugto, at that time, di talaga ito naklawas okay. Na-feel ko na ito aga pala. Ginawa ko ito, kakaiba man ako na-feel, lasing ako. Pero nagiginaula kasi talaga ako. Kaya nga, I'm seeing everything as opportunity. Pero thankful ako nga nangyari ato. Kaya na, at least, maaram na ako mag-balance. Diba? Dapat nga preaching, maihanad to. Pero permi ako, di ko talaga kaya na klawas. Nadidisiplin na ako. Diri tanan always, oo naton, i-go naton.
Man, you know what mga bugto, grabe ito trauma talaga. About speaking in a crowd. Trauma ko, biskan classroom la. Nagdi-discuss la ako classroom. Adto la ako yung nagdi-discuss. Pero yan na bugto deri na. Waray na tiya, as in waray na biskan katiting. Waray na. Kasi gracious man hi Lord aton, di ba? May Ginoo kasi kita. Biskan nagsi-cell group la. Grabe at ako, babanga ko taging pipitlok. Sugod ngayon itong mga manifestation bugto. Mga school activities, meetings, seminar. Grabe na akong struggle. Ang nangyari ato bugto, diri na ako, ang dati na ako. Ngan usa ito mga naka-stress lo ata akon. Dada mo na nak-issue akon life. Nakuha ko na na-question ko na akon worth and everything. Lord, kay ano ako? Lord, kay ano sugad din na-experience? Nag-self-pity na ako. Elijah na ako that time. Nga, Lord, pag as in, may times ato nga, di ba nagpipreach din mga preacher? Nagtitinangis ako dito tuloy. Nasar nga ako, Lord, maupay-payra. Baga, ito ba na baganan imo? Baga naaawa ka nga. To the point na nangangatangis ka. So, ito na-experience na una. So, I was happy that they are well, they're okay, napipreachera. Pero, iniisip ko nga nagkalugaringon, grabe naktangis to talaga. Ginkinumpare ko na akong kalugaringon. And to the point na may na talaga ako mga thoughts about dying. Kasi, dito ko man na nagigit na experience nga bagat, wala naman sense na akong life. Asya to mga nafe-feel at that time. Public speaking, nga gustong-gusto ko himuon, nawara. Natanggal. Tapos na akong career, apektado, tanan. So, rin-ares ko, bagat wala naman niya sense. So, bagat asya to na bagan, gusto ko na lang mawara. Nga at that time, nanunumdum ako, December 2022, itong time nga depressed ako doro. Nagpa-practice na akong mga cell group member para Christmas party. Di na maaram na ako at that time, nag-struggle, actually, yan nalada mababaro. Nga, at that time, grabe ito depression. Itong mga moments na gusto ko na talaga mag-evaporate na. Lord, rapture na lang ako. Oo. Tapos ito pagod natin, inaraway pagod ito, ra. Tapos ako feeling strong lang ako. Sige, let's do this. Oo, talaga. Tapos itong mga time bugto, han-era nga, hasamaray, may edad teacher nga nagkakuan. Siya ako talaga, grabe, overthinking. Lord, may ginawa ko. Gabi na lang ako mawara kaysa sumasugad ba ito na ako niisip. Hasamaray kasi, di ba, may teacher dito nga nagkakuan. So, di na ito, dudrungan ito na ako na-experience na time. So, kakuri talaga bugto. Salit, nafe-feel ko talaga pag may nababaruan ako na may tawong nag-anxiety or depression. Nafe-feel ko iya ko, ito pala nga word, I already know the feeling. Kaya ako talaga, personally diri ko hindi defend akong kalugaringon. Pero tungod ato na experience, di ako talaga nayakan. Nga diri porkit Kristiyano ka, diri ka vulnerable dida. So it's up to you bugto kung matuod ka mo. Ito akon leto iya. So iba lalatan bahala na ka mo. Basta bugto, para akon. Diri talaga nga masaring kita nga, kapag Kristiyano diri ka hindi pwede makaabat. Kasi kung sugad bugto, diri daw ka to Kristiyano. Pero kung nag-serve na ako ka Lord pero naka-years, di ba? So that was just a loss of faith. And maybe diri talaga to pagiging faithless. Pero you know what mga bugto, ito nga tanan na akong struggle, amo ang naging rason. Naging acknowledge ko, kan Lord, what I truly feel. Wari man ako choice, wari ako pa-check up, wari everything. So dida, naging honest ako kan Lord, what I truly feel. Bugto, when you are on a mental struggle, acknowledging what you truly feel is very important because that is the start of your healing. Di na magtitikangan imo healing. Baga-baga ka malaton mahiranat. Pag diri mo nga acknowledge na mahiranat ka, diri ka mapalit bulong panhiranat. Same leto, mental struggle. You have to be honest. Because unless you don't accept the reality that you are suffering, you won't seek for any help. Diri ka madaop dira kan Lord. You know what? The moment I accepted the fact that I was really mentally suffering, that's the time that I prayed and asked God for help. Bugto, this is my encouragement. If you are going through mental suffering, since mental health month man yan, let's talk about mental wellness. Do not hesitate to talk about it. Talk about it, open up about it, because that is the start of your healing. First, talk to God.
kan Lord talaga, He Lord ang unaha. Ang ikadua, di ba naton point? Nasiring na, make your feelings known to God and His people. Hino ba ito na yung mga people ni Lord? Talk to your leaders. Ako talaga, gin-istorya ko talaga to kan ate. Ate talaga, she knows everything kan pastor. Maram talaga ito nangyari. May that to time, nga nababara ka na yung pastor nga ni ate akon, ginpatawag ako nira, nakata ko balay. Vic, pakadi kay magkukuhan kita, magdi-date. Kasi gin-encourage na talaga ako to nira pastor nga. Pastor, nasaring niya, obdan ka ni mo ate. Kadto ka mo, so gadin itakloban. Ako talaga, okay lang to akon, pero kay, dire comfortable na travel. Tapos at that time, mali na kami ni pastor. Istorya na kami kay, nabara ka na tira pastor. Lasing pastor, tara dito kuno kita hasyel. Taki grabe ito naknatay, anxious ako duro. Miskan pagsasakayan motor, bugto magta-travel, grabe anxiousness. As in promise. Tapos nabirin ang pastor, pwede din na lang kita igbaw. Tapos ako ito siya, pastor, they are just so, kung lahir, understanding lahir nga. O sige, kung di na ka komportable. So, pero di rin maraman nangyayari akon. Ako lo, di maraman nangyayari akon sarili. So, asya ito na akong mga nanumdo, I talked a lot about it. Kanda ating, kanda pastor. So, you know what mga bugto? You have friends. You have your leader. Ayaw pagkimkima. Igyakan talaga. Talk about it. Do not hesitate. Ayaw pag-isipan nga, bakit ka ma-judge or whatever. Kasi bugto, when you open up about it, that's the start of your healing. Di na ito magtitikang. And it is also better, bugto, to seek for professional help. Mas maupay. Kung kaya ni mo kwarta, kung kaya sitwasyon, it's better to seek. Actually, may mga bugto kita din hinga. May dara mga online coaching. Coaching. May dara mga online therapy. Oh. Dara kita tanan maaram, di ba? But I know someone didi ha church na may mga suga dito. So, di ba't samad, para malimpyuhan, kailangan open talaga ito para mabutangan in betadine or whatever is that. That is very important. Amo ito natin first point, mga kabugtuan. Make your feelings known to God and His people. Ibig sabihin, open up. Open up about it. Do not hesitate. Hani kadua mga bugto na point natin is, you indulge in rest and recharge. Imagine bugto, amin yan ginhimo ni Elijah at that time. Grabe, rest is life talaga hiya. Which I realized mga kabugtuan, usa ini nga nakabalda talaga akon. Because waray ko ka-honor and rest man ang pag-recharge. Waray ko ka-honor. You know what mga bugto? It is very important that we honor our rest. Our God is really gracious. Biskan kita ansala, kung kaya ano kita nagsasuffer, diba? Hiya lagihap ang nag-reach out ta aton para ighil. So the Bible is true. Though we are unfaithful, the Lord remains faithful to us. Imagine na nangyari didi, Lord ang naghimo paagi para makakaon ni Elijah. Diba yan ang pukaw nga, kaon na. Diba? Nga useto talaga na magpapakita ang Lord gracious siya nga Ginoo. Nga biskan pa ikaw ang rason kung kaya ano ka masusugad, gracious siya enough. Faithful siya enough para ighil kita. Bugto, if you want to conquer or protect yourself from mental struggle, you have to embrace the concept of resting and recharging. Kailangan, api ay mo plano and rest. Kay Jesus nga ni, di ba? Ay God nga ni. Iya creation, pero part niya creation is, mag-rest talaga. Di ba? Nag-rest talaga si Lord after niya i-create ang kalibutan ng universe. Bugto usa ko ito nga pagkakamali. Kasi at that time, der ka matuod. Der kasi aware na, nakabatigad ako kailangan ng katurog 8 hours. Pero at that time, tungodan mga work, anakon nga yung katurog for 5 to 6 hours la. Mandir talaga ya okay. So you know what mga bugto? On an average, kailangan kita, nakaturog kita 7 to 8 hours. So ang mga nagpipiniraw didi for no reason, diret nakaka-glorify kan Lord. Kailangan naton i-honor an aton sleep and rest. Man, you know what mga bugto, ang motivation didi naton, diri lang kay para maging healthy kita or maging fresh kita. Kaya pag damo ko ng katurog fresh. Bugto, mawawara ito nga. Kung suga dito aton motivation, magpapapas ito iya. Mawawara la ito iya.
Siguro madasig ka lang ito for 1 month. Pero sunod, ato na liwat. Kuhan na lotan mo, kuhan. Ano mga eyebags, nanbibitay na liwat. Diba? Ano yung pinaka-the best na motivation, bugto? Our body is a temple of God. And so, honoring our sleep is a form of worship. Biskan nakaturog ka 8 hours, that is your worship to the Lord. Ibig sabihin, gimpapahalagahan mo ang ginhatag ni Lord ay imong lawas. It's pleasing God. Kaya bugto, talaga. Kung nagpipiniraw kita for no reason, anatot katurog, 6 hours lang, tapos ma-eskwela kita, lutang lang kita, diba, sing lang kita ito. Bugto, direct yan nakaka-honor kan Lord. Ngan, inira mga bugto, gutilay na mga bagay, pero they are contributing factors para naton suffering. Ngan, importante talaga. You know what mga bugto, Jesus, grabe yan iya pag-honor and rest. Kung makikita niyo yung mga passage sa New Testament, di ba? He always separates himself from the crowd para mag-recharge. Nagre-recharge talaga hiya. Kasi you know what, bugto, ungod talaga. Working time is giving. Unrest, it is receiving. Again, working time is giving. Rest time is receiving. So kung ano mo lang maaram is always giving, dire ka nagre-rest, wala ka naghahatag. Kasi you cannot give what you don't have. Diba? Ngan, ungod talaga ito. Pag masakit ka na, wala ka na talaga kaya igatag. Amo ito na-experience talaga, bugto. Bugto, honor your rest. I-honor naton ang aton rest time, ang aton recharging. Kapag di rin natin bugto i-honor in a day-to-day basis, ang aton rest, magdidiman ditiyahin forceful nga rest ta aton. Ngan amo ito bugton delikado. Ayaw naton paghulta. Ngan aton lawas, nagdidemand na yan forceful na nga rest. Kailangan rest in peace na ito. Di ba? Sige, pag natawa kayo, mag-demand niya na akong rest in peace, di makagod. Di ba? Makatarawa lang yan, pero ungod, di ba, bugto? Ungod ito niya ka ng mga, aton mga nanay, tatay nga. Sige, kay lawas na nga nit sumukot. At kay may utang ka nga yan. Di ba? Every time di rin ka nag-rest, nagkakautang ka. Kaya yung lawas, masakot. Hay mo. You know what, mga bugto? At that time na I was going through mental suffering, karadamuan mga butang nga temporarily ginkuha ni Lord akon para makarest ako. At that time, kadadamo talaga. Thankful ako kan ate Celine, yun kan pastor, kasi sensitive nira talaga. Yung ka-istorya ko nira, numdum pa ako, di ba? 2 years na yun nag-agi, ha? Pero bagang kakulupla. Yung ka-istorya ko nira, saring ate nga, Vic, ano naman may bubulig ya imo? Dadiri man ako pag-check up or whatever. Ano pa niya ba? Nag-offer na help. Ano man mabubulig na niya? So nag-request ako kan ate. Kuwan lang niya ako ang pagiging secretary. I-give up ko lang na pagiging secretary. Kay bagandiri ko makakaya. Di ba? Damo ko trabaho at secretary at isang nga di ba? Magmi-minutes and whatever. At that time kayo may evaluation pad to. Di ba? Tapos mag-report ka. So siya ito. O siya ito mga natanggal akon. Ngan, I was also blessed to have akon previous nga head. Grabe, para akon usaya mga angel na ginhatag ni Lord because she was so understanding. Karadamo na mga task nga, dere ko na naihimo ha work. Pero grabe niya understanding nga akon. Pero feeling ko, dira ito masusugad bugto kung waray yan naka-experience liwat anxiety. Kaya at that time, parehas kami. Nag-anxiety liwat iya. So, siguro nakadugang ito nga, mas naiintindihan ako niya. Tapos yun nga mga moment, waray naluwat ako cell group, na-stop, ang logistics, nagmeringaw, adera na din, nagmeringaw adto. Man, usapa ka pinakamasakit for the meantime, nawara ako ng preaching ministry. Wara ka ito makag-preach na. Ngan, ito bugto, it taught me something much more important and significant. Hayana. Ato nga mga experiences. Nga, it's important to sleep with right amount of time. To learn to pause when you need to. Kailangan niya. Discipline when it comes to eating healthy foods. Diba? Kita, dari kita ito healthy kumaon mga healthy nga pagkaon. Pero dari nga niya, naka-glorify kan Lord. Ang pagkaon, it is recharging. When good recharging is eating healthy foods.
and even pag-exercise. Feeling ko bugto kung warik nagka-anxiety, diri gud ako mabaro pag-exercise. Kaya kung warik physical activity nga klaseng tao. Pero it's now that I learned. Every day, kailangan makag-walking ako biska na 30 minutes. Pag damo talagang trabahoon. Na-honor ko na ya. Ngan again, the best motivation para diri ka ma-burden. Mag-goal ba? Mahubya kaya pag-exercise, di ba? Maglinakat, mag-ginaging, whatever. Do it, not only for yourself, but to glorify God. So habang waray pa kita pinanaabat bugto, do it to glorify God. Make it a form of worship to the Lord. Bugto, parehas it cellphone. Kailangan danay, gin-charge tayo, i-stop tayo paggamit. Diba? Kaya kung gina-abuse yan naton, diba ito nga naging papalubat ko no naton, dira gin-charge, that's the time na narurubah ya. Same ito aton bugto. Marurubaliwat kita pag dire kita maaram mag-rest ngan mag-recharge. Isipan natin cellphone para manumdum ka. Ay, kailangan ko mag-recharge. Ay, kailangan i-rest ko na. Bagay ako bumuto. Importante bugto, unrest and recharge. You indulge yourself to that. Ani katulo bugto, you nurture your faith, not your frustrations. Ungod lang mga kabugtuan, kapag aada kita great despair, damo nga frustrations aabaton naton. Mapafrustrate ka iba sarili, abatan mga bagay na diri mo na nahihimo. Asya ni nangyari kan Elijah. Grabe niya frustration. Elijah, nagaano ka didi. Waray niya kabato ng pakianan ni Lord. Ginlatag niya niya frustration. Tapos gimpakianan na lawat yan ni Lord, nagaano ka didi. Asya lagap iya baton. Frustrated talaga hiya. You know what, bugto? Frustration talaga. Usa ito nga may experience natin when we are suffering. When you are suffering mentally, diret natin may iwasan. Imagine, bugto, at that time, usa nga naging frustration ko is, wari dahil ako nakabalik ka preaching. Kasi after 3 months, actually, nanumdum ako, nag-try ako, nagpa-line up ako, Dave, feeling ko kaya na. I thought na in 3 months, kaya na ma-heal. Do, natapos ang service, pero ay no, karadamon waray ko na yaka na message. Tapos naglilinaksi ako. Kaya mo kasi na akong trauma. Naglilinaksi. Usa ko ito mga frustration. Unmet goals. Tapos na-compare ko na sarili iba. Mga new adjustments. Siguro, the same kami na feel ni Elijah. Grabe niya mga frustration. Pero bugto, I was thankful to the Lord. Nga gin-turn niya ang akong focus from frustrations to nurturing my faith. God renew my mind with His Word. Thankful na lang ako na may mga frustrations ako nga ginabat. Kasi nawarayan ako iba nga choice kundi dumaop kan Lord. Ngayon, you know what? Kung may mga frustrations kita bugto, i-nurture natin ang aton faith. Ayaw kita pag-focus sa frustrations because normal talaga itong aabaton natin. You know what, mga bugto? One of the faith-nurturing activity that we can do when we are suffering is writing a journal. Bugto, iniya nga akong journal kasi sentimentally niya akon. Amoy ni an time nga nag-struggle ako kan Lord. Ngan amoy ni an time bugto. Nga kan Lord ako nagpa-diagnose. Kaya di ba waringanik mga katutakloban? Grabe din na akong mga journal din ni. Pag imbabasa ko nga niya yan na, grabe talaga niya. Bagan aadalagya pa akong moment na nanunumdum pa talaga ako han mga sitwasyon. Tapos pag may ginkakantuan ako nga mga lugar, ginsusurat ko. Biska ng mga cell group namon, yung babutahan ko picture, para maging memorable ya ako nga. Ini nga mga moment, nagsasuffer ako. Pero ginbubuligan ako ni Lord na mag-get through ko. Ini nga akong mga suffering. Ang pagkanto namon na kalbayog. Tapos may time ato nga, kumaunla ko hadangkin before ako sumimba. Ginprint ko talagang picture kay ini nga moment diri ni harumamay na ginaabat. Ini nga time, din ko ginta-try o true. Nga i-conquer na akong mga fears. Ngan, grabe talaga ang journal bugto. Ngan, according to studies, usa talaga na makakabulig kapag may suffering ka mentally. Writing a journal. Nakakabulig talaga hiya. As in, grabe ni na akong journal notebook bugto. Saglit, mawara na latanan na yola talaga ini. Nakatokal bayog, tapos nag-spend time ako aga-aga, alas 6, nag-outing kami.
So, grabe talaga in effect niya. Dili ko na-realize nga, yes, frustrated talaga ako ang mga nangyayari. Pero I thank the Lord because gin-allow niya nga mas nurture ko ang akong faith diri ang frustration. Nga mas mag-focus ako kung paano mag-grow ang akong faith diri ang akong frustrations. The same is trabugto aton mga kinabuhi. If you are facing frustrations yan na, bugto, mas kitaan brighter side. Kitaan brighter side kung anong makakontribute niya mo, kung paano ka magmamature. Hanbugto, dito ako kasi dirigod talaga ako into music talaga. Pero dito time bugto nga, frustrated ako. Dito ako mas nahibaron mga kantahan Christian song, more and more. Ang Touch of Heaven, naging paborito ko. Na-introduce na to ako ng mga kabugton. Grabe to, when listening to worship song bugto, nakakabulig talaga hiya. It calms your mind. Kaya bugto, pag-download na ka mo playlist. Mga ka ng Christian song, kay bagay niyan buwas, di ba may mga stress nga umabot. Okay, Christian song lang kita, worship kita kan Lord. And bugto, listening to preaching, karada akong bulig niya, especially about overcoming fears. Grabe ito ng mga preaching. Ngan, at that time, biskan dira ako nagpipreach bugto, ang ginhimo ko, I continue to study God's Word. Nag-meditate ako. Kasi asya itong love ko himuon at love ko talaga tiya himuon. Ang pag in-study. Kaya di ako ito na nahikuha na preaching. At that time, nasa ako, sige Lord, anakong pag-preach, diri manini. Kung okay lang ako or diri. Mag-study lagi pa ako ng imo word. Biskan diri na ako nagpipreach. Maupay na la. Kaya na iba ko ng mga journal, nagamitan ko pag-preach, pagbalik ko. Asya yan nangyari. Ngan, many times na attend ako amon cell group. Biskan dere ako okay. Dere ako mentally stable. Ngan wari ato maaram. Hana akong mga cell group chosen ones. Ato lang ako pero miligid. Pero karadama to na akong giniinisip. Tapos ama to mga time na waray na ako drive. Tapos may one time ato, hindi ko nangangalimtan. Nga naging saving grace ni Lord akon. Inira ati Sara umuli ato to cell group namon. After cell group, nakistrolling hira. Kaya ko lang anxious nga niya ako, di ba? So wala na siya. Tara ko na pudlaan na, idudulong ka man ko na naman. Tapos ako talaga, guys, mauli na ako, may trabaho pa ako. Pero noon talaga, I was just anxious. Tapos, siya to, napirit ako nira, ato ka Michelle. Tapos, nanumdum pa ka mo, kumato kita Shell. Tapos, kumadi kita sawang, namimiling kitan parisan. Tapos, bumalik na luwa ta Shell. Tapos, ako, Lord, ano na ba't mamamatay na ako, Lord? Mansagad. As in, dirito talaga ako okay. Pero you know, mga bugto maupay na waray ako, umuli dayon. Kaya damo ngayon natin mga posible mangyari at that time. Saving grace ngayon na ito ni Lord akon. So, yun ang mga bugto. Dahil ang mga nakikita natin na tao, physically, okay ra natin kiton. Pero the struggle is behind. Kaya we have to be gracious with them. Ngan bugto, usaha mga faith nurturing nga ginhimo ko. Adinaan, pinaka talaga, it takes a lot of courage. And i-expose ko na akong kalugaringon kundi ako na anxious. Ibig sabihin, i-face ko na mga fears. Many times mga bugto, nakadto ako sa mga places. Example, diba, anxious man ako in crowd. So Shell, bis ka na Shell la. Grabe ito anxiousness. So nakimbubuhat pag gab, alas 9 na. Makadto ako Shell ako lausa. Maaram ako na anxious ako. Pero I have to face it. Ngan mas gusto ko ako lausa. Para, waray discomfort. Ano ba na tao akon? Tapos, naapod ako mga travel, kalbayog, para lang ma-face ko mga fears. Manusa talaga hiya, mga nag-deal. Bugto, in-nurture ang imo faith. Dapat mas parigunon mo. Face your fears. Amiton maghihila aton. Kailangan tayo ito, biskan makuri. Tapos amad to, usad to nga, nagpa-line up ako otro preaching. Pastor, mapa-line up ako otro. Kay, paano ko malalaman kung okay na, kung di ba, dire ko ato bangon? Ngan, ungod talaga. Maybe dire ako aniya na kung dire tungod adto. Di ba? Dire mare-restore ang tanan. Grabe talaga. But you know what, Bugto? You really have to nurture your faith kaysa ni mga frustrations. Dire lang kung may mental suffering, damo nakaka-frustrate aton. But always see the brighter side. And lastly, mga kabugtuan, devote your life to God. Again. I-devote otro naton bugtuan, naton life di na kan Lord. Kasi you know what, bugto?
ang mga na-experience natin nakakorean, di rin man talaga ito end goal ni Lord. Di rin man talaga ito end in life. Di ba? Do, makukurian kita. Pero, imagine na labog to. Ginhimo ka ba ni Lord para masugad la? Asya to mga giniisip dan una. Lord, di ba nasi nga ni Jeremiah, ano, ginbuhi la ba ako para ma-witness ko lang ni? Asya ka naiisip, Lord, siguro, di rin gada ako nabuhi di kalibutan para magkamay dala anxiety pati depression. Di ba bagan, di rin talaga yung matuod-tuod. Ano sa ko ito ha, naging hope ko talaga. Hinuwat mga bugto, hey Lord, may daya bago na message ay frustrated na servant. Nasa ring hiya, go back the same way you came. Kung paano ka kumanibalik, ansya at gusto ni Lord aton. May discernment talaga, Lord, na makabalik kita. Ako, na-realize ko na may desire talaga, Lord, na makag-preach ako otro. Maging teacher ako otro. Makag-travel ako otro. Kasi ito temporary lang ito. It's just teaching me lessons. Ang aton mga ginaagihan, it's just teaching us lessons ha aton mga kinabuhi. We are not meant only to experience despair ha aton mga kinabuhi. Diri to asya ang life naging promise ni Lord da aton. They are only part of God's bigger plan and purpose for our lives. Mansugad talaga ito bugto. Anong yari kaya pa akon? You know what mga bugto? I thank the Lord. Nagintagan ako niya strength na magpadayon at that time. Because I get to experience what I am experiencing today. Totally opposite bugto. Na-experience ko dan una. Siguro, diri ko yung masishare. Pero yung ati maaramit yan, akong mga milestone yan na. When it's totally opposite, mga nangyayari akong dan una. Akong mga struggles and everything. Yan na, I get to learn living a life. Diri man perfect. Pero at least may idea na ako paano ginbabalance ang living an life. Labi na kung usa ka na worker, tapos may mga responsibilities ka pa yung balay, kung parent ka na, importante yan. Kasi diba, we get to learn na, yan na recent la, Atakloban, diba, Robinsons, may lumok sa third floor because of depression. May da teacher, somewhere in Mindanao dadto, nga namatay tungod ang stress. So, this is really alarming mga kabugtuan. You know what, bugto? Iningatanan gini share ko ha iyo. Not to tolerate na it's okay to experience that diri. But mas maging protective pa kita. Mas protektahan pa natin mga kalugaringon. And to tell you na though we are in great despair, our God is so gracious. Bugto, you know what? I am standing here before you today. Ini nga place is the same place nga gin-test ako ni Lord. But it is now the same place na nagte-testify ako. So ganito ka-open Ginoo aton mga kinabuhi bugto. Ngan, at that time, may mga sugad ako na experience. Humadto kami dan una ni Raati Eastern Samar. Ngan, ito nga place, ano pa ito ngaran? Oo, dirian, usahan dito, an may dadag ko nga bato, di ba ginkantuan natin? Hakan hugas. At that time, duwa kami ni ate kay mga facilitator sa Summer College. Ito nga time, may napakito anxiety. Nag-iistorya kami ni ate nga, di ka kukurit kinabuhi, sugad din kakurit at mga pinagdadaan. Kasi kami ni ate silin, bagan same kami mga nangyayari. Our life. Tapos ito na time, nag-iistorya talaga kami. Pero you know what mga bugto, kaka-great talaga ni Lord. Bumalik ka ako otro. Ito nga same route. Ginlibot ito otro namon nga Eastern Samar. Kumadto kami otro Kanhugas. The same place, nagdungan naluwat kami ni ate. Pero you know what, bugto? Iba na ang amon life experience. Di na namon nayakan niya, di ba nakan ni palakitan una? Nagpicture pa nga ni kami, tapos mga broken kami yan to, mga frustrated and all. Pero yan natin, look at us. Di ba, grabe, Lord. Grabe talaga, Lord. Grabe ang Ginoo. Gracious enough talaga. Bugto, biskan ano nga klaseng suffering, daop kita kan, Lord. Kasi kita niya papabayan. Waray ka ni Lord gin-save para masugad ka layan ako na ano ka. The Lord has a greater purpose for us. May greater plan niya para natin. May Lord purpose na maberdi kita, mabalda kita, pagpag na kita dita. No. Great niya ang Ginoo.
i-break ito, Lord. Bugto, ang mga nawara akon, unti-unti yan ginagalit ni Lord. But this time, working it with proper discipline. May lesson na yan. Ngan I hope na makuha natin ang lesson. Naging takbo ni Lord throughout ang mga experiences. Taking good care of what God has entrusted me. The body, the soul, the heart, the mind. Ito ang tanan. Those are very important, mga kabugtuan. You know what, mga kabugto? When the Lord commanded us to love Him, we did not just say, love Him with all your heart, soul, and strength. Ano nga rin, Lord, He also said, love me with all your mind. Kasi natin bugto, ang pag-love ka, Lord, ano physical na. Diba na, natuod kita nga, kapag may sakit kita, dari kita nakasod natin ka, Lord, pwede rin kita nakapag-serve. Ungod ito bugto, pero ungod liwat, kapag you are not mentally okay, makuri na ka mag-serve ka, Lord. Kaya kailangan, we should give the same weight tayo na hanapang soul, hanapang heart, hanapang mind, hanapang strength, which is our body. You know what, mga bugto? Overcoming your mind battle is still always up to you. It's up to your mind. Kung ang imong mind ang magsasuffer, ang imong yung mind ang makakahil. Ano talaga ito ang ating mind? Your healing is up to your mind. Always remember that in our great despair, we have a gracious God. Tigam na nito natin para may angkor kita nga tutuuran na ini temporary na ini. Kaya ko na malampasan because the Lord is so gracious. He is our best help. Bugto, again, always remember about mind. Asya ito't makakahilagya tayo mo, it's still your mind. Ano ni mo himuon? Make your feelings known to God. Open it up. Open it up. Kan Lord, open it up. Hay mo mga leaders, ay mo bugto, mga people of the Lord, you indulge in rest and recharge. Nurture your faith, not your frustrations. And lastly, bugto, you devote your life again to God. Balik, kung anon kan Lord ginahataga imo, nga klaro nga vision kung magiging ano ka. Kung anon iyagin andama imo. And surely, bugto, we are going to overcome any suffering, the mental suffering that we are going through. Because the God that we serve is a gracious God in our great despair. Amen? Let's all stand, mga kabugtuan. Bugto, right now, let's come to the Lord with an honest heart. Let's give God our honesty. And let's ask God nga with everything that we have heard today, maging lesson niya aton na maging discipline to live a balanced life, to live a life that glorifies you, the Lord. May it be in our hearts, through our soul, our strength, and even with our mind. Bugto, it's not a guarantee nga we are following the Lord na di rin kita makaka-experience in any kind of struggle. All of us are vulnerable to them. Pero, kung gaano kaungod ang mga struggles, sugad nga mas ungod ang aton Ginoo. Kaya bugto, there is a hope, great hope para aton. Na though we will be going through difficult times, our God is not difficult for us. He is a gracious God. He is not a God nga hard na aton. He is a God nga willing to help more than anyone else, bugto. Bugto, whatever you are going through right now, maybe
need mo ang comfort ni Lord yan. Maybe need mo ang validation ni Lord yan. Maybe need mo an inner nga strength ti kan Lord yan. Maybe need mo an explanation or answer ti kan Lord yan. Bugto, be honest with the Lord. Ask God. Because the Lord is not harsh. He is always willing to help us. Maybe you are facing right now great distress. Maybe you are being chained right now. Maybe you are overthinking a lot about the sin that you have committed. Maybe you are right now experiencing the same situation nga diri matapos-tapos. Paulit-ulit na situation na imo na experience. Maybe feeling mo, waray ka permi freedom. Han aspect ng imo life. Waray ka financial freedom. Waray ka freedom from any type of situation na imo na experience. Bugto, just come to the Lord right now. Because there is power in His name. There is power in the name of our Lord Jesus Christ, Bugto. Declare it. Speak it up, Bugto. Speak it up, Bugto. Declare it, Bugto. God is going to break chains after chains sa iyong kinabuhi. Yes, God. Lord, we humbly come before you, God, today. You are the gracious God, the merciful God, the powerful God that we serve, God. Nothing, Lord, is more powerful. No situation, no circumstance, Lord God, is ever too great, Lord God, than who you are, ang mga kinabuhi, O God. Lord, we are excited, Lord God, to see more chains being broken, Lord, na ang mga kinabuhi. God, help us, Lord, to always desire intimacy with you, Lord God. Being honest to you, Lord God. Being open to you, Lord God. Help us to be more disciplined, Lord God, about embracing, Lord God, rest, Lord God, and recharging, Lord God, our mga kinabuhi, O God. And Lord,
with everything that we experience, Lord God, please instill in our mind, Lord God, that its purpose, Lord God, is to mature our faith, Lord God. Mas maging marig-on kami nga, mas mag-grow kami ni Dai mo, Lord God, instead of focusing on frustrations, Lord God. And Lord, we pray, oh God, that you continue, Lord God, teach us, Lord God. Nga iset ang amon mind, Lord God, that everything happens for a reason, oh God. We want, Lord God, to go back to you, Lord God. To go back, Lord God, and uncover, Lord God, what you have commanded us to do, oh God, ang mga kinabuhi. Lord, continue, Lord God, to free us, Lord God. Give us, Lord God, a heart, Lord God, a mind, Lord God, free from these sufferings, Lord. But, Lord, if you will allow, God, na mangyari niya ang mga kinabuhi, we will not be asking anymore why, Lord God. But we will be asking what? What can we get from this, Lord? What are we going to become, Lord God, through this, oh God? Lord, instill in our minds, Lord God, to always see, Lord God, the brighter side, Lord, of the situations, Lord, na ginaalam mo amo na ma-experience. God, we thank you for your message today, Lord. Thank you, Lord God, that we get to learn, Lord God, kung ano among bubuhaton, Lord, if ever we get to experience, Lord God, ito mga sufferings, Lord. Nga, paano liwat naman mapoprotektahan, Lord God, at amon makalugaringon from experiencing those, oh God. Lord, this is our certainty that at times, Lord God, of great despair, the God that we are serving is a gracious God. You are a merciful God. You are a God, Lord God, who will help us. You are a God who will empower us, who will strengthen us, Lord, and help us, Lord God, get through, Lord God, kung ano man ang mga pinagdadaanan. Lord, today, we are so much thankful. Our faith is founded again, Lord God, in the mo. May na kami otro paglao mo, God, that we are safe because we have you. God, that we should be confident, Lord God, in this life because we have you. You are the great God. You are the big God. You are the powerful God, Lord God, that we serve, Lord. And magawas kami, Lord, in a place, Lord God. Kapanatagan ang mga kasing-kasing, ang mga huna-huna, oh Lord. Because of you, not because of who we are, oh God. God, thank you. This is all because of your grace that we are here. This is all because of your grace na nakakapadayon kami. This is all because of your power na nakakayanan naman, Lord God, tanan amon kinabuhi. And with this, Lord, we give you back all the glory, honor, exaltation, Lord God. We magnify your name, Lord God. And we will keep telling other people about how good you are, ang mga kinabuhi mo. Thank you, Lord. Thank you so much. Lord, we glorify your name. We honor you, God. Thank you so much, God. Thank you so much, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen.